pi barang ipna subhai pi shuk kubor mta janmet chawun pha ji kubor babnya ni pe chwa ki mat bakong san Nakadaw jong kajing duna boarding kala bandon kajing flip laj ha kajala ong menteri rang ba kajalau Konrad Sangma Penlong ke Commissioner of Food Safety jong sarkar Mekhlaya bat ke Director FSSAI Eastern Region ya ke Eat Right Millet Mela Penlong ke Mekhlaya Pradesh Committee Congress Committee ke jing ki halor ke jing sha weng khot jong Rahul Gandhi na jing dorbar Lok Sabha Bat la penlong ke training program basisngi halor kerkom song ki kiurane balashna da kinong song kalarna bat tersang ha West Jaintia Hills District Ki kubor ki babnya Menteri rang ba kajala hanin ke singi ulang ba nakadaw jong kijing duna jong ke boarding kala bandan kijing flip laj ha kajala da ka ba ongru ba kijing sam boarding kajala kala sakhi kijing kala na kru kompanya ki ba per ba ka sarkar jala kala le ki arsnem balala Usang malu ang pat ba kadang don hi katuk ni kijing ha katnat boarding ka bala ban penlong ke sarkar jala ban bu katuk ni kikendon ha ka bede bat ke boarding Menteri rang ba kajala Konrad Sangma har kat ban menteri katnat boarding U80 mandal dangchen kila lech Delhi bani kendo menteri katnat boarding ka sarkar Pedeng Raj Kumar Singh ban pensngo ha u kijing ba ka sarkar jala kamat ha ka ban penbet ya kamat bayade bat ke MECL bat ban pan jengkersan katnat boarding ka sarkar India halor jong kane Kenang ban penklan ya ke MECL hakal yang kepisah bat kerukom trekam. Cases of like for example with NTPC where the agreement was signed a long time back where the power purchase it was compulsory and fixed charges were put in which means that even if we don't draw power from them we still have to pay a certain amount of money to them. So we figured out and discussed with NTPC in the presence of the minister how we could have a better understanding in this entire issue and how we could resolve this issue. Lapan benaya usnam mementah ke Muslim International Year of Millet da ke United Nations General Assembly. Kenang banwan rajin hikai sepang kot ke kia bat kiwede ki jung mentoy bangi yo na ukrai ke Commissioner of Food Safety jong sarkar Meghalaya Shillong bat ke Director FSSAI Eastern Region RO Kolkata ke penlong ya ki Eat Right Millets Mela. Ya kini ke program lapli perdar ke Menteri Ketenat kot ke kia bat ke rep keriang i Dr. M. Amperin Lengdo. Hagan ke sni bunjat ki marba malashnan ukrai lapan inam nak benta ki pait ba. Habakren hagan ke sni Dr. Lengdo ilakhot ya kani kum ke rukom inam ke bekerpang ban kenti ukrai hapok ke jeli jong ke jing singan jong ki marba melani food safety. Dr. Amperin ila ong ru ba ikmi lentiru nak sarkar jela bat nak sarkar Pedeng bat kumju bakin la AA ban pentrik kami ke rukom bam ke babha ya ke jing bam ki bate ya ke met nak benta ki long den jongi. Ila banjur halor ke jing don kaman na Nam yauni ujing tum. Have much knowledge about this golden crop that has a multiple value in the market as well as in our own personal lives. We should popularize this and take it across to every corner of the state, giving hope to millet growers. Da kabara ya kala masif demokrasi ke Meghalaya Pradesh Congress Committee dan ke sengi kala penlong ya jing ki persya lor ke jing weng ya Rahul Gandhi na ke jing lon khot jong ke jing dorbar Lok Sabha kumsi benta jong ke sangkal satyagraha kinong ilam ke Meghalaya Congress les no ketilang bat kari barok kowe ban perta ya ki kentin persya sarkar ya ke jing ki la penlong hapo ke jing ilam jong nom ikmat ke Congress Parliamentary Party ba Roni V Lengdo ha ke ba ki wede kinong thau an ke seng Congress ru ke laiwan ban sim benta da ke baong ba ke jing weng khot ya Rahul Gandhi kalong kum ke jing bom khen ya ke hok ban kren ke balapan pau da ke sarkar NDA hapo ke jing ilam jong Narendra Modi
Ubak lang dok ula penrem ya kane kajing le don bor bat ong bakane baro kade namar ba kajing kwa bantap ya kajing shisha. 4 GE hang no baya unong yalam balaje dak paj ba nuweng no dak daw bam syong hok ula ong. Ketenat Commerce and Industry hakajing yatrelang bat ke Indian Institute of Packaging IIP Kolkata kal penlong ya program aji kai besisngi halor ka rukom song ya ki khiuranai balasna da kinong shnong kashnong larnai bat tersyang. Hakani ka program lawan manusia benta da Deputy Director Marketing ba ML Wanshnong kum ukangsan hakajing don rengkat jong Deputy Director ke Indian Institute of Packaging IIP Kolkata baru Project Head Udbi Das. Ubadai ru nong aji kai hakani ka program. Haba ajing keren Deputy Director Marketing uba ML Wanshnong ula pentip ya ki pajba bahapa ka azadi ka Amrit Mahotsav Ketenat Commerce and Industry kala itu sanjat kitiar na kawai ke jala balatip kum kawan state 5 products ha ka baya ukiuranai nakasnong larnai bat tersyang lasha jit ha kani katup. Ka State Office jong ke Khadi and Village Industry Commission KVIC ketenat MSME jong Sarkar India hinin kesngi ka penlong ya People Education Program PEP ha campus jong ke School ba Martin Luther Christian University ha pok jing lam lenti jong Maclear Social Development Society MSDS nong thamai shalong rengkat bat Martin Luther Christian University MLCU. Kajing temu jong kani ka program kalong ban penlong ya kajing pensap yang jing tip sapang kajing koridor jong kajing sengkam la jong syaki samla pule. Haba ajing keren syaki samla pule ha kani ka program kum ukangsan u director ke KVIC Mangge Ram ulaang bakadon kajing kerduk kam ha Ketenat Sarkar bat kani ka pateng bemanta kam dai syuk bandang long kum kinong wat kam henrei bandai banlong kum kinong ai kam da ka pasang kam la jong bat ru banlong kinong sem kam la jong ki ba job. We have to create an environment wherein you can be ready for job giver, not job taker. As a result of that, Government of India at his level best trying to give entrepreneurship inputs by supplying their all schemes. Ki nong shnong jong jalla kin haban mat kajing syak penlip laj hatian ba Maclear Energy Corporation Limited kala pentip ba kan penlip boarding na kadau jong kajing sak nget rekam jong kawai ka kor penmi boarding jong ka ONGC Tripura Power Company khnang ba an la ban penbiang kajing dan kam boarding ya ka por ba ka kanta ban penlip laj 4 la ban tip ha kawai ka liang kajing penpoi ha kanong ba kan sa syak ta ha kini kelai sngi ke ban sedang nadu la syai ka sngi. Kadkum kajing pentip ketenat PHC kalau ang ba nakadaw jong kajing penbahaya ke 220 kV DC kiling maungap New Shillong Transmission lani ke mauplang Dhaka Power Grid Corporation of India Limited kum ta kajing terekam jong ke 33 kV substation kan satut nak mentah grid dia Shillong Water Supply ha mauplang ketenat kalau pentip ba kajing poi bam kan sayat bet kum bajulong nadu kasi terik nai yayong. Mentapan ngipai kajing long jing manang sundeng haslong kajing shit kalong 4.2 degree Celsius berkajing khat kalong 10.9 degree Celsius kajing scam ka haho kalong ngrip kendai na kispa mesti balai punyo na kispa jan mit kala bandan kajing hap slap bat kajing tiru pertat hakikat tu kani ki bentah. Sesian pat ngi penkemau ya pi begini kubor jungi pilaru ban page live hakaju hi kapor hak YouTube channel bat pilaru ban page kubor bermana kasing ke Facebook, Twitter, bat Instagram jong ke news Shillong. Shua ban page kupukut jong tu kubor ngin page biang sesian ni kemat bakongsan. Nakadaw jong kajing duna boarding kala bandan kajing pelip lai hak jela ung menturang ba ke jela Konrad Sangma. Penlang ke Commissioner of Food Safety jong Sarkar Maclear bat ke Director FSSAI Eastern Region ya ke Eat Right Millet Mela. Penlang ke Maclear Pradesh Congress Committee ke jing ya ki halor ke jing syak weng dekot jong Rahul Gandhi nak ke yang dorbar Lok Sabha.
Bat la penang ya training program besi sengi halal kerukom song kiurane belasna da ginong senang kasnong larnai bat tersang West Zente Hills. Di perlu katun poisok wukut jokatuk bojong im tagajanmit hadup ini sembiang pila syah kesengi play pi barok.